so o le vasa Toe liu liu le whaautana Tangata ia o la male pia pia O nei aso a whainga tale soipuanga O nei aso a whainga tale soipuanga
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. E eisa isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pia foi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha i loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O tau sa ili se sa molo ainga, po o tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. E tutua e lana whanau, ma lātou ta ua o ia, o le manuia. E vi ia foi o ia, e lana tane. Lo o tina, whaafitai lo alofa whaamaoni. Lo le tu la foai o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singa o i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whaapitoa a tina. O lo wa vanole nei e te awa lofa i a mama. I se tusi. O le tau wanga ala Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native sanga. O le Dear Mama. Faisa tusi i a mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le pese whaunga. Po e mailau video. Ao e whaitau ina lau tusi. Tu uai mani ata o mama i lau background. O le ata punia le tau wanga i le aso fito me i le se funu o le tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le se fulu lua i le aso fito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai i le tatau officer. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le aso sautina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin te mai tae ma whanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma sulvania e mawa o ma ile no whanga e tasi. A fio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Alofa Samoa, waule nei o kaasuti alu, awal suia ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Lai me tole mahi lea ua lua su lua minute wa te ale tu la spulu. I le tautua pau wau le Radio Samoa su lima i vatolu a mo tu a au matatou tu mailo ngā tono le vai aso le wa sono le masino melu o luono su apa manumanolo tātou lei. O Yesu ke riso e o whalofan pa tā lofa tuai pa i maulunga o tātou tunu. Mai lava i maunga maulunga pa ia se o au pito i titi. Tā lofa lava, mā nōr wholau, so i fua manuia, mano lea tunu, i ia lo tātou atua. I lana pule pā so i fua, so i fua lo wola, leo tātou tā pa i lungo peau, mga ngano ea, e ara le tautua wha wau le Radio Samoa, su lima e watoru a mō tā lofa lava. Pa tā lofa ia pa au le tala leo lo whatuna pa unia so stafo au te ro nei, le lano langi a toa, ia misa tō bini o tau suina le mahi o le so i fua, ia walawa ni a nganga mo ia malona mālo, whoropan pā tā lofa atu, tā lofa lava. Pā tā lofa ia tunu, maru le tunu, pā tailo tō
Tau pati mai atu no e mau langolango mai tari aina fo o le tau tua le Radio Samoa su lima I watoru a mo whoroman patalofa atu I atu no e mau e maise patalofa atu Samoa na lua le atu Pasifika atu no uma ia maise o lofa pe na fo I on tau whaafonga I le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo ia e wha tā lofa atu e la atu le tau tua le Radio Samoa mai au ki rani tā lofa lama ma lor fo lau vi ilo tā atu tua e le whangarin fo o nā whea ma ota malawa ia mispo ma ota ngase o lofa tau tolia ai le malo le turu ngase o le tino a lofa te le atu whata lofa atu le tau tua le Radio Samoa tā lofa lama I la tau turi whasalanga Ia, so se tapa o le nei na rangi a mese o nea tunu, ia, turi wha maori o tau whaasalanga, mawe mai se lau fie, po I mai. Ia we, whamanatu pēr sala mōre wi, waru wangata la rangi o nāta mai leo ia, ma toi fo I lona ainga, ia we, alofa te o le sala mōa le mea tā ua, I alo tā tua, tā lofa lama. Tau tua pa ua le Radio Samoa su lima I watoru a mo, tau tua mo oe fitu aso, mai aso luas fulfai tu la, por klami le fia mai show, su tu langa foi, lainga ia te tia pa lau tusi, nisi o fuafuanga lo whengai foi, ia te tonu toi foi mai volan tau tua se taimi o luma, lewa luas fulfai mra minuto o te ale tu la, suru au ne ngano, Apple spulu ia po le te o le Apple spulu ia on faasasi mai fo lea le fianga ngar mana mai pangaloa na seri ia usili fia fo le tautua le Pacifica Family Health Group ia tana fo ia walo to so fua mano loina faile tu il fulu faile tu il misela ia e au fia kama au fia kenge tu lo fo ia lea fia matangi na ia tatu tu asentina ia e anu wa ma pevole vai inga anu fo ile ko ia fo I mai ia lai fai mai ia talenga fonga mo fa manatu atu fai ia maka umafa fala au ia fai fa tasi malau tau maptanga toa tino le tama moli fa maroma fa tai sunga ni ia au ia te bai meni malona au va fa tua ngan mana na tasa mai lua ia lo tau tua fo lo tau pa ia mo lo tau manu e ala le tau tua le Radio Samoa breakfast show I tai au ma lo tau tua tunu fo e tua man mia la sunga ia au to fo mai fo la tau tua I le aso tai au tato maputa se pai fo se taimi o le aoli, pats mai po le tlainga pongomoa, por tlainga pansa la fai se manu Francis Ione. Pataropa ia la tolo I lungo le apia polinga, miu fa amosa, fa tai ma mai, par tuia e seta a surita a patalele a tangloa, ma no lava le eva mai, po fota fusi o ha mai, e ma no lava fa tai awol pole miu fa mosa lo fatilatu ma no lama le maputu mai ai manuia foi fofanga nei aso ina malo tato no Sandy be mone ainga lo fatilatu ma no lama ai fe mai fuli mai lo tua alu pe oi au koe foi mai
feel, e what I feel. Ai mai mau, e ana tutu sa ota o mafutana. O ukuta tino te amenero, tiene o porcelino. Le ola mai fe susuyai, e le tu mau, se mia etasi, wale au mau, o pau pau, watu utaula manuao. Le maunga e ufikia ikuao, le luele le valo ia e iao. Olo walofa, ualiliu, e what I feel, e what I feel. Omi te tonu lau o luau Baile pepe se ne ima imau Afifi ima luo le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sae pa pe o se pomu Le la mai loa o le tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papasa ole masangi ai osio kwale masangi mi se ki lava le lola to ole na ona to fo ya le na si fa fe aku ile me luau ulo pe luau pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu po sel si usi unge ke I wo feu ele ai o se masa lo salo le palo sa mi lava e inga ile kalo o se ki ole me ato waka angulu fo I male samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what I feel if I tali tali se palu sami se pa mai le langi Se ko Maria Richards Parker yoe ole palu sami matango fie po e no so vai mo mal pauli mal palu sami Los pul biru te ona tala ni July pul tasi lewa tau mai sa on pionga ngan mana
Vai pangaloa na seri ele award si fil mano tato to no ia le tautua le Pacifica Family Health Group I Vaiaso taitasi ni taiao salulu o ngatono Vaiaso ia mai se uno palsato ia maale o nanga po ia le nei foi au nanga le soifua mano loina ia taritonu o le tato stai la vai faitui o le meta ua lea ia o lo tau pai mai fo la to o nanga ia kupu para lave ia po le anu o ile ako ia le wat mai le pio ngan mana ia se vai po stare lo ngatono le Vaiaso I le lato fo I tautua ia pa tano patu le nganga pa anolo la pio ngan mana na seri ia le fo ba hengo ta ia le solulu fa tai le tua nai mo so I fo la lei ia wa fo la pito la au fa o wina I la tautua ina malu le atuno le so I fo mano loina pa tano patu le nganga pa anolo ia o te whatalo whatu po I la wawhionga teito I le nei tae au matango pia ia wha malo po I soifua manui nai tu o tato ngā duenga ia malo lava polau nei wa tato wawlia mai po ia le masina lona lima ia o lo maua pien e la wawhionga po I le maloti ai le atua ia le atu whatalo whatu ai Patalo fatu fo I le pa ia o te o tato watu no. I tupu matamali I tunga I whaapeangai ngai so fatu whaitau langa mo la tau whatua. Ai mai te le pa ia lasi whaalupi o te o tato watu no. O lo maua mai tapalo kalame. I le nei au fo ia talo whalava. Ma lor folau so I fo maria la ufion pantuanga mana e lo toi por si firma lo ta to tu lo to tu vera e se la to pito la au o lo longo po ele ina le malo ta to tu no ya me se la va so I fo mano lo ina e me se fo ia le wanga I me fo le tau mano lo tau fa to no wina ia le tu ia le fulu ia manisi tu I fo le o lo va pena na fa taringa tuli tu lo le ngana fa ngai ia wa tanto o le lava wa fa pa ngongo tang ia fa ponga maro le tu no I lo si ponga manzango fie ia me se fo nisi su yo la to fo ia o nanga le so I fo mano lo ina le tau tu le Pacifica Family Health Group ia o tātou lava, ia e whapena lava, whātūtū ngata lava, ia leo sau fulu e kau lava, ia lai po tala noise mai, o fiu e whare le kui o le fulu, e le manguia, whai mai, ia e fiu e whai fulu, o le nā, o umana wha malama atu, o le tui o le fulu, e le whape umari fulu, wha more sa more tunu pene, a e wheso so ani, ai le apa tele le fionga nga mana le o tonu mai ya la fotu ya la pito la au ya e ponta sidio la va pena ponta pela po ya fa pon malo ta to no umana nga pa lo nga mana ya fa taia taito mor forstanga po yo o ta proclame ni ta ya pe ana esta no we ya file petu ya inga po yo o le tau o le wanga ya tu ile tau maduru mo le wa tato me este mai tau mapan a le wa amatala wa ona nga ya tu ile tau fo ile tau le autumn ya so autumn lo male winter ya ale la wa amatanga langone tino ya le malulu o le ile taimi o taiao ya papia fo ile piafi ya o taimi fo ina tato to pata malai fo ya tato lava mafana ya po tato me fai ya ai o na fo ila ya ole ama wai mal fulu mantua o aungol fulu ya amata me la ben ile tafi le isu ya pa no tu tingal fa I amata tal pe mangol fa I ya ala tu lava ya wa osal fatale ya pa amatan tale mai ya wa sal fatale wale ngata lai le pe elan kilia ya le wa amatalon sal fatale ulang tam ya I wa tu lava wa mafia le fatale ya wa amatan pe tawin ena ele la pe angata ilo ina ai pai lo tale e vai tu lo o filongia mai lo fatale o ina no we tele fa le tonu le ya o le wala tonu la wala le na awa tato tu fata mala ne un pulu awa este lava ia le malo si anga o le siama
mafua i le pulu e la tausanga. Ia o mai i le nei fo tausanga. O tātou tui i la pui pui o le fulu. Wa fai whaatutusa lava. Ina ia mawhai o na tinei ai i le siama. O lo o maku ai i le pulu. Mo le nei tausanga. O lo na winga. A whai na whai lau tui o le fulu o le tausanga lea. E le au ngala le tui o le fulu o le tausanga lea. E ka mai o le tausanga nei. Toi whai pōre tui? Tau lava o na whai i le tui o le fulu. Wa whaatu langa ina. Ia mo le tausanga nei o lea. Tawana watu ai fo im whamanatu atu tia tato watu no. O lea wa ia lea wanoa e te alu ai. E whai a fua lau tui pui pui o le fulu. Mantua, a ono sipuru lima anga i lunga o tautanga. E whai a fua nei tui. Tui o fulu. Ai a whai koi. E te tolu te fulu tautanga o lo walo. Ai o lo o mau ai. Ngase tū mau. Tū mau. Ia. Ngase tū mau. Ia. O nā fo i la. E amata tui an tui fui. Tui ia. Fua ia oi. E au noma se tong. Alona winga. All those under 65. Iai ia mai tū mau. Ino whala au ia sa uma. Tauna e alu whai lau tū pui awa. E au noma se tong. A wa whaatulanga ina umane e waenga. Ina ia whai titia ai. Ia lau tinga ina pia mawa ulu pulu. E le wha pia. O le aste lau patene, o le a e le fulu, le ai. A este le mawhau whau nga ia te oi. E le whapea a whailau tui pui o na e le pa, e la, ia lea. E le ai, a tonu, e te maua i le fulu. Ai o le a e le o tu langa onga, e te tinga ina. Ma ave o i whalmai. E alana o i ai tu langa na, o lo o e a whatamala. O lo le a dwe vai fo mai. Tingan whalongo atu a amatan pulu, tale, tau le mana, wa amatan, tau le au mana. Ai eno pono la wel whale le te me pai. Ia, ai o lea, e whautu e nai la tunu, a whai lau tui pui o le taiming ni. O le pulu, alu pai lau tui pui. Alu lau fo mai whale ainga, e whai ai. Ia pewa ai fo ia. Pale talavaina e la talatani e gati oi. Ai sili e lava, lo o me tato falmai. Fala tato falmai, eu mua tautu e nai, eu tau. Whai a fu ai lo tui pui o fulu. Ia, o e la tau e totongi, e tā pāle totongi o tui pui. O la tau ia e le o yengi la tau community card. Ia, o la tau fo i la ia. Ele o mau e se mai tu mau ia matulanga uma whapiana. Ai e o mai ala matu. E tasti ale pa ai atu ale tui fuama le au whai tui. A whai ua e la iti o tautanga. Ai a whai ua e puta tele. E loa ai na ele ai e whautu e nai fui ui. Whai lau pui o fulu e le se tongi. Ma e alu e wa ai le fo ma ma e alu e whai an iau blood test. E te mantua fo i a tia. E ta i ono mātina ma awe ta vale e whai le stiaki, whai langa warrant ta. A whapena whai la tato ma fo. Every 6 months mo wadu e wa ai fo ma. Whai lau blood test. Ai po o le an mele a pualo utuka pualo utuka mawalunga. Pe o lele ya o ina lava te lo ai wa te pata tali se ilonga lava wa e va ya tu ya wa ale wa e ma ya po ti ale ulu ya tato matala o le mele o tinga so o le ulu ele o tati ya unga wa ilo ai wa mawalunga lo toto le lava lau malo longa wa tau lava na e alwe va il poma ioe o to telo tupulanga la iti e nei ma tolu tupulanga ilunga ia te ia wa stroke te ia wa matapongia ala fai mai ele ai lan ma lo ti ana fai nga luenga ma ai le lo ia le lava per wa male mai a ta mai lo
ua o i lunga uti ngā le oro. Koe moe pi wa ingut pēne to alwa i fo mai. Siaki lo toto. O fo tuanga na ma fai umau tui pui pui. E le ngata lai tui o fulu wa teitu. O le fo ia maua tui o misela. O le koe wa li potia mai. O lea ua maua isi keise tal misela i la loe Wellington. Ai mantua, o lea feo a i o tato tangata. I o i Wellington ia mau mai anga i lunga nei. E le i loa pe o mai mai el siama. Ro pe pesti i lunga o lea. Ave tamai tia paa uma o lato tui pui pui. O uman faa tu langa ina. Ia paa pe fo tato matua. Alo fai tali noa i lau po mai. Fala inga po ta sui fono ngā lue o te manao e whai so tui o misela. E whai a fua umana tui mo tātou tangata Pasifika. Tele wha mai e tau on pui pui a mai i le whātau no uina o tātou tui pui pui. E tele tu singa. Tele whai manatu. E langa o tātou atu nu o po i taito o ka le whai manatu. Moni sau noa. Leni po mai. Ele na a le fai manatu ia a wāpoi. E tele le fai tau mai i post ia tau i lunga a le au anti-vac. Ia la tau ia te anga i Moni le. I tele ailina. Ia nau mai ia le mamanatu. Ele aini. Yeah, you know what I'm hey, yeah, ele aini. Ya, fa mau o ya na tak ton wen ai ama i lo ya va tu lo mo ne Guai toi ai la ya le ya angai lo ala ya wa pasti tani man tu a pasti lo le opportunity pasti man tani ele tom fai na e tu ya lo angai tu moni tani ne o le wa tala tu pui o polo a mata tu ne lava a mata mai a pelu le so mo se ia o anga i le fai unga tau sanga o lona winga ona o lea lava e pe alua i le siama fe avea i le ea fe avea i tangata wa e tale atu a le ta fai mai le si o talangi a le punia yan le fufonga ya o le awala na e fe avea i le siama ona o le tamana vaina na foi ya pe pipisi atu po tspa wa ale pipi ilu no lo ofu maniera wala tati wala ya ya lili e fe avea e iniciama ya e tato no fotanga ya maniera tato lava ye le kima tala ol fato no wino ni tu pui ele ngata la ya tato alfa na ulai tu uiala a fa ya wa musu ol tanga tamatua ai aveta mai ona o le lai ele o lava la to pui nga fa natura yo la to tino e te atwai I fa ama ia wa tala la utolo mantua o fa ama yo le lipi fa ama yo le bipini fa ama yo le hepatitis B yo fa ama I umana meningococcal fever fai ai ia mamea umana e maua ia le apon ngofia ia le whanaulaiti avel whanaulaiti e whātau nuu mo lato pui ai maitse lawa I lato o lea ele ato le lua tau tanga uma lawa ia pui la loani o lua tau tanga ia wa lava po le kawa o tamaiti ina ia o tua yanga I lunga ele iyo I pale a onga wa uman whawasenga uma pui o whanau o lea ave tatu whanau e whātau nua la pui awa e musua ia o le tangata mutua ai ave tamaiti una lea la iti e apongo fia whamai mantua o lea mix la ko I tono o daycare tono ECE I tono a onga este uma tamaiti e ulu I tono potu a onga ia mawhai a onga malawe vea atu ai ia tasti lea awala e vave lava onga spread ia pe pea vea ia tatu ia mai e tono tatu fale ia te le wala vea e se tangata matua se tatu matua
ai le o lava le pui nga whanatu. Mira. Ai ona whai ai. Ai lava te matua tausi e whawhainga tā ona o se clinic. Pili mai en tato au o nana. Ma whai ona watu i a teine. Le au whai tui i lo whali. E whai ai le tui fulu o le tau ina po lo matua. Ia i te le pe apai e le ese a wala. Pili mai, pok mai a le taimi o atu ai. Ai ia tautua na a watu teine. Ia ala e tanga te le whale. A le mea le ta umai le taimi. Ia ma le address ai watu. Ia ele ese se o tu umai ai. Ia tu ubili atu la ia o ia le ma te oso ma ile shopping center. Ia ade kwa ngalo le appointment le. Ngalo ai na tauna oi ba isis. Pe apa ia le uma fai ati oi. Ia e le apa le ole e ma fai ona o atu tato tuinga i tono tato mota mlao. Apa pia e le ma fai e genuine lava lo le ma fai ona mai o matua ia po wai fo tisi e a mai anga i mantua a fai o e mai ma e maufulu ia te e ma rosti le ia fato a fai la ia le o tui o le si e fa pia mai ia nga o malava lo tui o ka lo fulu akai i nga wao nga o le na ua react lo tino Manera. O le reaction la le na lo tino. Wa a patai loa e tono lo tino ona nga osti mai ia au metotia po au natural immunity e to e whatatali mai ia lisi ama to fiatu loa. Ala wa ia upenga whanatura e te e mai iai. Ile whama ile iai o le pautua nai o tau. Va ai le tato Panmure Clinic ina ile 136 Queens Road. Ia e te o anga iai. Ia po le 32 King Street i Papatoetoe. Ia po le numero 5 Waimahia Road i Weymouth. Ia po lalo po le kako Roscommon Clinic i tonu le taurang whaatau i Clendon. O inai mawa uma ia tato pui. Pesili iai mo nisi pamtalanga. Ia ai mana o isiaki ai ma oe li taimi na. Ia alu iai isiaki pe apa ina ti ngā le ulu le lava le moe. Ia pe ia mamapa ia le ulu. Alu iai isiaki lo toto. Awa te whātou tani. Se mawa se tupe pe ai alu. Ai o le asfarai le po i asto iwa, asto vanu. Ia. Iai tato o whaingaluenga na i le Clendon Community Center. E iai le event a le pale lalanga e whai na i le Community Center. O le ai tato o whaingaluenga na. E ma whai ona e o atu ai e siaki na ia lo toto. Ia ma lo tuka. Ia ma whai ai au tui pui i na po le ala wau tui awe ia matamaiti. Pe apa e mawalo taini ia e pai na pe apa tu salava pe telefona ia mato tele turn away ina te e pai lava le agonanga ina ia mafai ona abatu tui ia te oe mantua ia e sili pui na loto fitia o le moto lava na atato sili lava pui i lolo to fitia ia taito pe ia ti vai wa ia fitili ai le vai lupe lava tanoa fa le foi fa malama le malo tato tunu umanta ngo fia mai se o fautuanga ia wana to o te talia malanga fa no fa yo lo tui tulanga va pena o le tulanga po le wa e sauno ia tulanga po le o isi o fa lango le Benador tinga pa longo atu o tinga le ulu tu lo ia la pa pena le metupu o la fa lango ia e uma nga e ka ma fainga le Benador uma o la fa po le ma me masani ana tu putu puare nga se tonu o lo tinum tu lango pa le sa noa ia nga mana e le leia lo wa nga ia ai lo fo mai ai le tu mai ia tele o la o pe mio Clinton e o pa to tu lango pa pena amo ia sa to
le lava fa I lo mai to nanga o nisi po I o le fa I fua tātou tui ia o tātou ar whatamana e whatamana lo tātou I o le mena I tupu e te wha longo toa ma e la ngona wa le a tau tolo maras anai ki kau mawhai a po e whapeo lai ke maa nosi a pia ia tau mawha le pena doa na e alu ala ia le ai o le anga I le fomai na e mō mai le po whiari me ke kuanga I mari me ke anga I ai o na e mauti noa lea o lo e maua le malama mari fomai ma whato nunga e mai ia pia mai po se fuala au pola tūranga I ai ia o le fuala au e le mwhai o na e tau mwhaina ia mari fuala au e tatau I le taimi ua o tonu o tua ia ioi wale mātango whio po tuanga mō tātou uma ia e panganea ia tulou e lea o ia laupu ata mawhai ngā na le fau tua ma tua lalo mōle soifua maloloi a o lofa italia na me soifua ia mama ola I mangana mana o le na me le tua a le mea lofa le na le tua na mai o le poto e te mafau tonu o na e whaia leo me sili ai parango lango I le tua maunga luenga nganu mana mamoli atu fa malo ma fa tai tele lama malo le tanoa malo sa noa fa manam la mai no tulanga uma ia o tonu o fa pangongo atangi ao ia nisi lama le fa longo nisi te fa to maua le fa no fo le no wa yo o markai mi ia la kalaka nga e anu ia nga ko aku le forma nga tua ia le forma ai le o le no fo a io tanto Mulanto pa maloma pa tai aga le tele li nganu mana mor soi foto loi mor soi fo manuia me alofam ta le no fo ele li ya tato faia molona vi inga manuia la auto pito la au lo nganu no e tau tuale tunu faia molona vi inga ai la fo atu ia sau noanga muri tato ma mai ai manuia fo anga le ne aso pa tai nganu mana ia fa tai la wa fianga taito ia na fotuanga o lewa o iloa wa amatanga ngā solo foi e tātou fono I fontanga le pakata I le nei foi mātina ia mantua me tawon tā pena o Samoa wa matua le ai a mani whala au mani me e tapanga iai o lea a whai o e inu whala au alwe vai fo mai ina ia lava lau supply e te ato ma oe wa ai whai leila first aid kit avanis container tu malava ia me uma tawona pai ele ngata la ia fala au matani ia va ai fala au diarrhea ia va ai fala au ni Panadol ia va ai foi ni pen e ilo wa fale wala via pe ia lo vai fai lo tui malcolimi ole tetanus lo tui ona man tua pe apa pe te la tu e alu pe song alu ngal tu wa ngai tua ia me malava na ia tawon tatu tape na ia fai la siaki a te le yo so lunga valele o tu po o wa fa lo ngwa telefono ia wa bevela tele wa esta lo fa lo alu ai foma io na voi ia foma I tu ma oti ia o lo o ia o va ai ia ma e to o salva dele ia ma to stau va ai foi te ata pa usa mu il vai awal valua ai na kava lava inul fala au o salva dele stau ne ia fatuanga le ta no ta pena fai lo tu il fulu a te le o salva dele e te alu ai e fai la usunga pono ia manuia ia il tato watu no mantua il tato telefoni o le oval se lau tolu lua o tolu oval se lau tolu lua o tolu vili mai ai ia e pia sau nofa ia pai tu watu ata I te yangan malmana o pia tau no atu anga ia on fa malam la matili atu ai la ia onis tu langa nei tu la ia fato fa tu teito ia e fa pele pa ia male malo Samoa o lo maua mai en taplo kalame ia manuia tele nei yasto soifua te tele la malo fatu manuia nei yasto ngal mana soifua ia soifua na lo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa, Vivela
In this update, police are urging anyone with information to come forward after 2 people were knocked off their dirt bikes in the far north, with one found dead. Officers were called to Napipito Road outside Kaikoui just after 11 last night, where they found the body and believe they were knocked from their bike. They believe the same happened to another rider on adjoining Tana Road. They're in hospital with serious injuries. The US Secretary of State says Operation Epic Fury, which started with attacking Iran in February, has concluded. Marco Rubio has laid out how the future of the conflict could unfold. He says the latest operation to escort stranded vessels through the Strait of Hormuz is purely defensive, and they'll only shoot if shot at first. Rubio says the offensive stage of the war is over. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. The Reserve Bank says the Iran war is continuing to have significant and immediate effects on New Zealand. Its latest financial stability report says our banks, insurance companies and financial institutions are well positioned for what comes next. Air New Zealand could be eyeing up further cuts, with forecasts it could lose $427 million this financial year. Investment advisory firm Craig's forecasts the airline's already taken a $221 million hit since the Iran war started. It estimates inflated jet fuel prices has added about $3.4 million a day to the airline's costs. Finding a job is set to get tougher before it gets easier. Unemployment reached a near-decade high in the last 3 months of last year, as job growth failed to keep up with the number of people moving to New Zealand. Stats NZ data due out this morning is expected to show it remained steady or rose slightly in the first 3 months of this year. The NZ Chief Economist Mike Jones says it's expected to keep rising. We now think unemployment probably drifts up over most of this year and peaks at 5.8% by the end of the year. That's news. In sport, Arsenal have beaten Atletico Madrid 1-0 on the night and 2-1 on aggregate to reach the Champions League football final. The Gunners' only other appearance in a decider came 20 years ago when they were beaten by Barcelona. Manager Mikel Arteta has reacted to the feat. It's an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. The manner that we got received outside the stadium already was special and unique. Bayern Munich host Paris Saint-Germain tomorrow to determine Arsenal's opponents. Golfer Daniel Hillier will play his maiden PGA Championship after being named in the field for next week's major at the Aronimink Club in Pennsylvania. That's News and Sport. I'm Adam Cooper. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do O fia it. maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O e sauri malanga i Samoa, maratua loa le Moana Rentals, o loo whanga salola na whapitua e 20% bea e whaunga ina, so se taawale i le masina a tō me. E mawhaiona piki le taawale mai le malaiwa lele i whale olo mawhangali. Whapea tanto ofisa au tui ala fua, pe maboli atu fo i le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai inga whaapitoa. O loo ia tanto insurance cover i te fili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua o loo iai le tanto account i New Zealand, pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fo i le credit card e tutongi iai lo sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Ma talo sanga i transfer o e i le Moana. Pe asies yani e le tato Facebook o le Moana Rentals. Po le upinga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa.
It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Tua olovia ia tu maupea e oile fa'avavau olovia la ufa'a fetai le atua molo une tina Sulau malelega mai ile satauro ione fautai lotina ia fa apela mo ona ta
Talavalava, my name is Longito Lafo from Take Home Bay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial. Pai mare auni, SL. Whafonga pēr I tātou ma o whalongo pēr. Whalangingo nei taimi pēr o mai tu aso whapēnei. Tu lalata fo I whamani ai le aso o naitina umare la langi. Mana tua pēr o na oa ua whai langi whorahunga se o tina. Ia le ngano lama, le ngano. E o mare taimi nei le tau via na ai tā lafu I lo tina. E le lama fo le ngana tātou e whamatana ai le alofa whatina. So se whalawa tonga e mati e te tonu o fio anga mararpanga. Tonu e ka le sie o no, tonu o malo. E me se lava o me iai tu lou whalu penga o tina. O le winga I tonu le ainga o le ola. A le eise tina I tonu le ainga o si le fia. Hai o tu lanta ni taimi e wha. Ni aina o tō waso tina a lofa te le atu le porklame. Ma wha manui atu le porenga le Radio Samoa moro mato wha ta wha. Yo o tō tina. Tu mau pēr la o tō tāna tala I me le lei. I lo tau sa fia. Ia mai se o le whaaloalo. Ma lo tu lai mai te ne whaanongo longo te ngā I tai me bevesi ai. Te whaangalo le sautia o le pō le la inga I le ao. Ai whai alo tofi na bala awa I le atua te ngā lue ai. No, o le pale a li o ngā luenga le atua o le tangata na whai ai lo na whaatusa. Na ua maea. Mana tunatu le atua tauna I esep so soani o ata. Tala manino mana manama foa le ona whai ai leo eva. O le so soani le na. Ele mai tina ia tu lo na yo ta tina fa polonga I tono maota malawa fe lama ia. Ia ta ia long te sia pea o rua le mana nofo. Ia maua fe alfani mal fe tali tonu ai mal fe fa pale pale. Me ia ngādu lua e tasi le loto. E umaron papa ia tasi loe le oto e lua. Nen fai mai na maliulo ake riso kolosi le pā mai loto sa mai lua inai le petu ia I wha apo le sambi. Ese le mata ngofie o le tula. Ia e o mai aso ne o lo fai ar tato petu ia e male. Le moas pe alo fani e sisi alo wha malama. Sisi alo wha malama. Ma e alua oi. Ai taritonu. So I fuanga le tātou te iai. Mau ale loto mau lalo, ma le loto I mama ona e sila atu lea. Le fio anga o lea. Ia mau ale loto mau lalo. Ai so I fua ma o wola e sili ifo lesta ngata I ate oi. E taritonu alo loto e ese sua mani. E te longona fo ilo fia fia. E pape ifo ilo tāpa tauwa. E lea fia matangi. A le pautuanga mo tātou. Ai lea o ia laupu ata ma whaingina. E te soi fua loa ma o wona e sili ane le isi tangata I ate oi. Po whia e o iai lo poto mlo o tamai o anga maa wa mai. E soi fua ma tātou wola. E sili ifo. Sili a e le isi tangata I ate oi. E sel manai. E ona mawale le nofo whia tina a lofa te le atu. Manuia lo tō waso ma mori ai lo tō soi fua. E iai le file mu ma le anga le leo le atua. Maua peano tau soi fua ma le ale tino. Sili le anga. Alofa te le atu. Manuia te leo tau tina. Ia maisi o tina uma lamba o ngā nuenga le atua. Whare tua o le au ngā nuenga. Ia tau maua pea le file mu o le li. Tau tua le ngā nuenga le atua. Fautua ina ai. Ta maa whaife au. Ia wālama taimi e vesia ma tūlanga e. E luta e le tai e papena. Ai manuia tene la so tina. Spruiva mra minuto mo te ale to la su tasi
tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo nau tona e tupo il proklame pe yon silfia le Pacifica Family Health Group ia ma nei alo wala au i le over se lau tolu lua o tolu over se lau tolu lua o tolu ioe ai pa ponga sa no mai ngana mana ia pe le ia sa po mai al baku pe le ia sa ku pe ra ku pe esele manga a matango fie ioe le ka wor ku pe ai o ngar tu pe e o nga ai o ni fa ta we nei lo so i form lo wor e fa ta wo lo ta wor tu pe le mong wi ro por klam ai o nga ta ma o ingen fo i mai ai o ni ta wo lo pinga no mare lo to taitso a le na ba lo no mera na e la to ma nai Pamio Clinton ea ma i papakura ea ma i papatoitoe kia ngai ai o le whai o le tui e sel mānaia o le tātou stai wa o tau wina i lātou tūranga whapena lai lamba lata sirpia tātou a whai wa langona wale a tōre mahanosi awa kam whai na le pēna dora ai kaimi uma ia rongo winga o le a whai ma masan a le lamba lo wa ngai le pai lau family doctor po la ia wa fai lo mai ngana mana ia na mo ai lo fia ia ma nga ia tu ai lo fia mai fia ia o tom pai fa nga le piano do i taimi uma awa ia ngong fa nga uma tinga ia ko ki nga ko ia ko ngo vi pai masani ai le works mo tato ia lo fa teatro malo le tino fa la ma puta mai ai au kilani manu tu o yo tu no e mamao lo fa taito mo le malo le tu no fa da lo fa tu ya e seta Sofia ma ainga ma no lava fa ta lele tang lo ma ainga ta lo fa tu pena po ya fo to fusi ma ainga ya pe po ya miu fa amosa fa te tele lava mo po ya sende amen vola ka lo fa o tsilua ma no lava ma puta mai il ne fo tai au per tu ya se lino si osi ma no foalo ma no la fa tai si lo nai ma ria mai ya manisi wa misi aku ya fa fo wina tan yelu ma ainga mai pa to toe ya oi fo i Rosie ale fayo ya ma ainga ma no la lo ma puta mai il Center of Auckland ya lo patinatu ma no la fa tai ma puta mai le ngata lea o ai fo i o misi ko la manga isi avanga o pole ko wa ka ko pe ko li liu mai e ko nga ma o ke por eran sira ma ainga alo fat foi e a mesel manu le tino o ma puta mai lunga le apia po linga ma lunga le YouTube channel alo fat la to lunga le wala fa manatu e a wa fa ngaina telefoni fa mo mole ta o le mo le pasia mo ni ta o lo fo tanga i malam lama i lungo fa ilo le awana o ka unga kale tike soio lo walu i mori mumu ke le lo po fa se la po ko se la le alu i mori mumu o no le fa auto tale wa no le me tanga ia so le tu la fon le si lungo tu la fon ya pa lava ia le lava le pui lo tong ti le nga fa mai ia ya lo fa tu mo to umalama mai se ia parents mai foi ma Richie pasi ole o pasi ma Richie mai la ko mo ngan lue ngan wenga ave ta bande ya lo fa tenatu pai mani o to foi vale ne yaso la to ngan lue le mata ta ma le ta ma le tno ya ole tno fo lo fa pena on fai la to pisinisi e mo la to fa ma lo sa li ma lo fa ni ne ni ya mo ya o to tam fainga ya o tanto hau mau e fo tono ne tono tato no fai ia fa ria le li fa solo tato por clame mana tua se ma no fa na tina ele a sautina e Mother's Day ia pa au dia le lofa malanga leo lo tato tua ria foi fai la to fa ngai ngan venga ia ni so wanga atu ngan venga ia fa ria le tua le aso tasi sa foi lo fa tu so torenga lo flofi ia ma le tosi ya rosita ma le ainga io o le pesia le nga maka ki ai mai das aito mo nga kusio la pe pa mo muria o be dorong se me o va awa
mana mange o le konga nge makua le makua o pa so ya me ali do de ya ala nga rabado so Senga lo mafofa Sili ai O whai ka Na kuku aku oe ke alu loa Wha maua lunga Wha mingi ka ngofu ma whai se ka whanga Ma ka maka kua whakasi Wha akali ai me whawa Ai pangale Salu vale lo ka mua o po Au kelko Ike pule lava oe i lolo Ai saulia i ngā anu Au e ke anu a mau Mai manga kua a whiga si o ngā mau Losa o lo tōmana Ua umata Ua umata
ka Sao de la ba male loko kinga uma male fia faya ba A fai me ai o que le ai kuria o que ashuai Ile mama ole ala o que fiu era o que le lo pega que aka Fo i mai ile fale duru lo ka ulu ku aku fo inga ulu Ai uma kano fai fa pe u fia ku funge ma piuki Se suma o sini ona fa uma o so uma I fula ilo fa ku ile umuka Tau choma senga ele o se polonga saulo ka fa ko fa umalo fia fa ya va Oke mo ile po ai ko e va bela awe ele ai o se ma umana e ko akene kama ole sifio kaka ole makua pai ela a o ama akanga ka senga olo aka e fa akuli filiala e o ina kaulanga ole va a o mala ai misi ma se kupe se kanga Marie Maya o sunga ole kongulenga ole a o foi kwa mala o kala lenga e fa ilo kama ele kukusa uma faya va sa o kausilava male fa ama on ya va ve ai on o woki na ole o ma mai ai uma mea ai ele o o se ai suha vai Se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o au se polonga saulo ka fa ko fa umalo fia fa ya va Se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o au se polonga saulo ka fa ko fa umalo fia fa ya va Se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o au se polonga
isau moe ini awa etetu iuku matala atangata eluangia ilelelei maleleanga itongile moa aeu olona afa malolima itoe pa iai sio mata emana suai upuore muangangana e palale maa a ole chala e maa Isau moe ini Anale fai mata ole ni mea Laulo umajiva fa apea vale valea Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala i whaatino ai le toi whaonga ai nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa i ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i ina i le la pisi toi whaonga aina. Whaatino le toi whaonga ai nau la pisi. Toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Ta alofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti jenei tausanga mai le ono se fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino ina o ia ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o taufale.
e mawhai o na whaasao i nai ola. A maua lola pusa, pai lo. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. When you shake up, I'll bring you some more. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā rofa laka. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whaiupu e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whaite to o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whalawhatapai. Ai o pa uma ota uma i to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sonu ina ia matua liu efu uma o ota nei tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utah ia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalorani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
oli ai le si pong mani hallelujah will September tau pa mai tu ele tato programa le mo oe pene le pasta solia lo longa yo sua spa pong po nei programa pe atato dia le aso ata yao taimi tu le mai le wa spulua minute ona tano le tu la spulua la minute so tai po le mar tu le o meka kas ia so tuai mar tuai au inato tātou tala e pēn whaponga i le so tātou mai au tanga mai TP au tanga mai. Tātou te mana na o umalawa ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia, o le manuia. E vi ia fōi o ia, e lana tane. Lo o tina, whaafetai lo alofa wha maoni. Lo le tu la fwai o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singa o i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le aso whapitoa a tina, o lo wa vanole nei e te a walofa i a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le native sanga. O le Dear Mama. Faisa tusi ya mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le pese whaunga. Po e mailau video. Ao e whaitauina lau tusi. Tu uai mani ata o mama i lau background. O le ata punia le tauwanga i le asofito me i le sefunu o le tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le sefulu lua. I le aso fitu lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai le tātou officer, lua ono lua, tasi 5 i watolu, lua ono lua, tasi 5 i watolu, pe whaonga mai le messenger, a le Radio Samoa. Ia manuia tele le aso sautina, mai le pūlenga, ma le awhainga duenga, a le Radio Samoa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. O le kawashoa o lau kamufani inisiwa e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au aunanga ua iai a lii matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putoputonga. Mātou te fitosoani e whautua ina oe ma lau whiliwhilinga tatau i teimi o whaafi tauli. Au aunanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga i so se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way. Wale
Yo e Samoa tu la mai tu fantasi yo e lo tusi di mai pese si pong mali o mapu tinga ben wen malbaenga lo pantu uso malvianga benga le neaso ole moso ta inga male fianga le pole ole o meka gas sunga ya tong sia pe o Wilson ya lelo tala noa inumera ya la ka hoi o le numera oro tasi papi tu ono lima pa tasi vai de hai e mangingo ale mai tau lingo mera pa kamali sunga le pole ya tong sia pia o Wilson o le Moses so ta inga wa pisi kele ya se oso ya tong sia ai lelo tala no sa o ya le oro tasi papi tu ono lima pa tasi oro tasi papi tu ono lima pa tasi pore oiba lua pitu lima valu tasi lua o iwa lua fitu lima valu tasi lua ia pete su sa o tua e hanga i atu le lua salau Kevin Days Drive i Manukau City mo le lava le tau tua le o meka gas toru minute ta le tulai sulua to e winata to tala pen fa ponga i le so ai tariton o lo manuian manu ta to tono nei vainga foi o le taiao o le o tato wanga i mei foi ai ia mai se o tu au tato tu vai ilonga tono le yaso leo tato yele so lulu le so no me lua o ono ya toi pata lo fan tai to le pa mo rungo tato to no na yo tamana yo tina mai se lavo to asin sina tano fai o mai sau fo le manu lue le fi ai o to ya lofa le li pa ma fan pe yo to tino to lowo to pa ia mo to manu ia mo so fo to lo ia mai se lan fa manu longa ya to ni se lo ato to le manosi so se mo tanga se ngasi mo to malawa fa mano longa le ri mano losi ai ni se po ai ngo pe ngai fa no noanga ni se pele ma tanga mo sien malanga maliu fa mai se le nganga le ri ai fa mano fo la mo ta to no ta to mo mai ia la so no men masina no lima le du o du ono ia msanga bi ia pelo ta to tua to pa ta lo fa to ai au kilani mo tu oi o atu no e mamao sa mo no le atu Pasifika ia o atu no umalavo to mau mai lo fa ta ba ia lo fa to to pa ta lo fa tu le tau tua le Radio Samoa su lima e va tolu a mo ta lo fa lava Fatalabatu ya Rosie Alfosio Alfosio ya olo mai mo mai na yona tua Stowers family my Auckland City ya the center of Auckland olo mai mo mai ya matua o Rosie Alfosio ya Stowers family ya patalapatu ma lo lama fa ponga mai mo mai ya pa pina fo ile so ya e Ronnie Soti ia o lo tautua mai fo i pasi a Richie ia mai lato umalawa o feo anga i e au mga wengo le nei aso ia lo fatu tautua le Radio Samoa mo i lato umalawa le malo le atunu o fea ngai fe au mga wenga ia alfi le mo le nei pui le tau soifua ina ia Emmanuel tau faiva le nei aso ia noni po ngā o nisipa utu tau le fe au mga wenga ma lo le pale ki e fa vai ya no e manu ma lo me sili fo il vi ngai le tua sina leo ma se on tua tina ya no salia o lo mai mo mai Island Bay e le la mo Wellington fa ma lo fa tai fa to ya Selina se o si man no falo ya bi era li onai man via mai ta tonu la male tu las fu lua sa mo le tonu pele se mai to e na to ta to tala pe fa ponga ele so ele tau tu mai tanga ve tipi au tanga mai Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O te fia whaatalofo e lo tātou tino tātou whelo ai fo ima mafuta wale whaapoponga le tautua masani usimaya lau whaafonga. Wa tusi au nei le komiti whaatonu le pulenga o aonga le Malisi Samoa. E tō fia se li fiti o se whaia aonga. E a vea mapule fōu e whaururu i aile aonga tūlanga lua le Malisi o lo i muri vai pia. O lea tangata anu o fiti e pe ona whairoi se pepa o whaamtalanga. Wa lua sfuru liba tau sanga o ngalue. I le ati na e o aonga le Malisi. Ma o lo a vea nei mapule. O se tasi o aonga tūlanga lua le Kalesia Katoliko i lea atunuu. Le aonga tūlanga lua lea Sangato Marcelino
po St. Marcelin I suva I fiti. O whailoa le te whono le komiti whaatonu le malisi lo tātu o tino. Le fionga tuatanga loa au mua minglang wai. O le whiriwhiri o le sunga I a Joeli Koroi Ravudi. O se whiriwhiringa tā le whengai ua whaia. E le komiti, ona iai ona to mai masi le fia. I le anganga po le sipiri wha malisi e wha tino ai awa onga. O le asui tūlanga o ia I le sunga. I le ali I whelela I a brothers I Osi Ioane. Wa iwa tau sanga o vea mapule o lea o ngā le malisi muri vai. Mai te lelo na sao. I le si iti ai o a o ngā le whanau o lo o a o au inai. O le ase e atu le sunga I le ali I whelela. E whaururu I aile I tu ai ngo whelela malisi sa moa maa na ngā ruenga. O le masino I ulai o le tausanga nei o wha moe moe. E amatai le ali I pule a o ngā fau ilo na tuwhinga. Ma o le a malanga mai malo na to lua manisi o na alo laiti. E wha mautu I sa moa matau ave lo na vala wina. I le valu se fulu tausanga talu o na ola le taualo na lua le rolangi. O le wha mana tuina o le aso fita o le atau tele o le rolangi sa moa I le nei tausanga. Na whato ai lo ai se isi pine wha mau o le taua ma le sao sa moa na wha tino ai. Po wha ilo I se pepa o wha amtalanga mai le vaenga o le fita o le pui ngā le malo New Zealand. O se tasi o I tu ai ngō vale le tau na wha o ngai le taualo na lua o le rolangi. E tā ua o le Spitfire. Sa wha tau matu si aile ngō Samoa I sifo po Western Samoa. Na wha tau lea vaalele, I le tau e lima afe fitu se lau luas futolu pauni tupe Peretania. Ai o pusa whai umana whawhao mai wha to anga whai Samoa I lea vai tau. O pulenga le malo New Zealand lo tātu o tino. E ono pene pe 6 pence, na ave ese mai ai le tau o le pusa whai e tasi. Ma mau ai le tau o lea vaale le tau le titi. Mai wha pia mai le pepa o wha amtalanga. O le sao fo I leo whai wha to anga whai e le tinu usai ai I nao na po. O stasi o tamai te fita o New Zealand, o Brigadier Esther Harrop, sa malanga mai mātou le vaalele sa wha tauteia se fita o se tama whanau o Samoa, mai le fio anga o loto whanga. Le ali sa tini o Flight Sergeant Andrew Cronfeld. Ma sa tau au le ata I le Palestinian Society fita Samoa, po le Returned Service Association, le RSA. E ave ai ma pine wha mau o lea sao le tātu o tino I le taualo na lua le langi. Ma le awai o le fita New Zealand I lea tau o tele. Wha lia lea tamaita I fita I le whailo inga ma le Palestinian le RSA, le fionga I atuala Iosefo Bonifacio. O le tausanga I lua afe se furu ma le lima, na ia fato ai lo ai le tala o le vaale le tau le titi, ma le sao o le au whai pusa whai I Samoa I lona whaatu peina. O tuina atu nei le tali te te le te tai o le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata. Le sunga atu I le epa lupe soli aisa I le maria le ngaoi. I mōri anga lo na whaia leo ni tala tau wha leanga e wha o ngā ai au wala o fiso o ta inga wha teknolosi. Ma ua talia nei le aso luas futolu e uni. E wha mautu ai se aso le asu e su e nai mōri mau a leo. Wha pea mōri mau a leo ua mōria. O le aso lua le nei vai aso ni ua toe wala au lea ma tau butau wha masinonga. Na tu ina atu ai le lo ia lo tu lai mo tu ila epa le tali te te. Wa wha mautu ai fo I mōri anga leo. Lea e tasi le mōri anga le tau wha leanga wha sanga le te tai o le vaianga e pui pui ai a te tau o tangata. I le tangi ua wha uru le minstawa a onga manga nuu. Le fionga ai ono Alec e Keroma. Ai tonu mōri anga le tau wha leanga I le tangi a le pānemia. Sunga la audi le mali e toa le ua tea polata e wafosi. O talia le wha masinonga le tāru sanga le lo ia le tua leo. Le fionga mai e vatele Timothy Fasili. Ina ia le sue ina whaatasi mōri anga o ia tangi e lua. Ai tu ese ni wha masinonga se lua. E vala awai mōri mau. O I luma nei la le wha masinonga se tālu sanga. Mai le tamaita I wha masino sinia. Le fionga ia talasa atoa sa anga I le mawhai ai o na ia sue ina. Le tangi e le fionga I le pālemia. Le olo tua I ai le teitai. O le vaenga e pui pui ai a te taua tangata. Le aso luas futolu la uni. E to e vala awai ia mata upu mo le wha mautu wai o aso e vala awai mo ni mau o tangi e lua. O lo tua I ai le teitai o le tu wha upu whai. E pui pui ai a te taua tangata o lo avea mai tua ngai. E wha penei le lava I aso o mawai.
O tumu le whare taalo le timuani tuana I mato. I le tauvanga le taalonga si ua mea mamafa I le taamilusanga le lelulangi, le IBFC Universal Cup. I le au te lenga lao lea tau si nionga. O Samoa ua tūlanga mua ma ua umia ipo le vaenga o li I matama itai. Manisi ua maua pine auro, pine siliva ma le apa me mea. Na maua fo I whaelonga tupe le au a Samoa, I le au whainga atoa e limas furuafe tā la tupe Australia. O Samoa I le tuuau whainga o pine na manu maloa I e limas furu, e luas furu ono pine euro, se furu valu pine siliva, ma le ono pine apa me mea. O le tamai tei televou ia se ine Star Wars, e valu pine euro na manu maloa ai, ma o ia fo I na maua le ipo le tamai tei si ua mea mafa sili ona le lei, po le best female lifter, na ia maua fo I le whaelonga tupe, se furu afe tā la Australia. O isi whaelonga ua maua le aua le atunuu, o le ali sili ona le leila na si le tūlanga lua, po le second best male lifter, ma le ali le titi sili ona le leila na si le vaenga lua, po le second best junior lifter. O le ausi si atamata I Samoa, o lato maua le whaelonga, o le ausi le sili ona le leila tā longa si ua me mafa, po le best overall female team, na maua le ipu ma le whaelonga tupe, e luas furuafe tā la Australia. Whapenai le vaenga o lii, na lato maua fo I lea tūlanga ma le whaelonga tupe, luas furuafe tā la Australia. O mamori ai le whaafetai le Palestine le tālonga si ua mea mamafa, I le tāpua inga Samoa, ai maise le tāpua inga a inga, a o alo whaiva le au si le tunuu, I lea tau sini o ngā tele le lelulangi, e peo na sa tani malo ai Samoa. Ia, peo le pulanga ngā kako results, ia le au ai a Samoa. E ia le makako maurunga lava kau whaika. Ia whaafkai le li o leo pi mai si whaamuianga ia. Sa lilo makako ala kako ausiangi kau whaika po se ia se result foi. Ia o ngā wha ai foi kako e ia e mawangi se lengi whaapengi. Ia e whaafkai le kua leo kani ma whaika sanga ia o mawangi se lengi o kako au. O iei whaamuianga. Ia, o kulanga ngā o kako final results, o le team Samoa, ia pēn kāua. Se kaimi pa release mai total results mai whafo. Ia o ngā kufaro, ia pule kako media uma. Ia ngeia kai au. Ia, whaleo ala ngā whaafkai. Ia, whaafkai mea a maka mai kumpumu. Ia, o mua whaafkai al kako malo mo langolango. Whaafkaiar kako naming sponsor, Samoa IBFC. Ia le lako whakukuanga fo I nei whamoe mesen kako OCC. Ia o isi fo kako associate sponsors. Ia o Vodafone, o le National Bank, o le Mailima Breweries, o le Samoa Tourism. Ia e le whangaloinga ONOC, IOC, ia man IWF, le lako langolango mai. Ia e mese fo I le langolango ma le kapoinga le ngu. Ia mawalunga foi le sa vai al kako fale kalo I lalo timuan ia mawalunga kako I Samoa sa iai ia I o ngā kaso kai kasi ia por kaiao por e fiafi por po foi ia pe or kako inga le sa fa marusi ia for kako au ia mulanga sa iai ia for kako nga ia or kako inga foi le Samoa sa fa maluikau o ngā ia for ko kele or kako au ia fa penganga usia o le misia e ke le makako records sa ausia makaka e kako au ka kia ese a makako ala usene se pa ia le Commonwealth ia ese ke mio nga fa ido plai o le pe ngo ka o le ko mo kako results sa lo ia o le lave ngo kako results sa run my technical officials mo mai fafu ia se ke mio nga se da lo ia mala ia ma release fo le kako media ai ke le kako records sa ausia ia ngai ua kako pagamamafa sa whakingi ele ka kengi fo lau so ia sa ngele ia maka mo fie le pagamuni o kako whamoimoi ele ngaka lau si o personal best ia kaka e mo records o Oceania Commonwealth ia mo kula I me fo le ngumer kasi ngel Commonwealth ia ro anga ia kako au ia leu ko ka pengal kako au wale ka lo kele le o malo ka pulenga por Commonwealth Games ia we lalo le kiki for ko masinga e I o Glasgow Skokilangi ia le ala ko ka penga o se upu foi fia ni ka
Ia ko iwa pe ko se fulu ka ko au lewa qualify alo ia. Ia sa ia le qualification mark ia mo ka longa sisi ele whainga so ngāru sesi. Ia o whaia pe o whainga lo Olimpeka ai le qualify ele whainga e ka wā ele whainga e o whale a ka longa Commonwealth. Ia whaafkaina ni mo kali mo whainga sanga ia e ale ko iwa ko se fulu ka ko au. Ia le o mau le avango e o whale a ka longa Commonwealth Games. O whaeloa e tua au pepe tere matati ana tata e le au a Samoa, ai o lo o wha o popo lea tūlanga le teimi nei, o na whaeloa lau tele ai lea i se teimi la tamai. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga, tātou wheloa i pēa, Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Taimi tu le mai su lua mi rute wa te ale tu lai su lua nau toi whaponga le mano le atu no i le toi au minato o tātou tana pe una whaponga i le so au ne ngalo le tu lai fitu le piapi o le so le au minato muli pe ape ua misi le vanu misi su lua ni whaasi silanga tā ua lamba ia awangi e misia koe pauane o le ama noa whaamune mole pai mai awane i ngalo le tau wanga le Mother's Day Faisau tusi a mama o le TikTok page o le Radio Samoa o lo iai le pese e whaonga ina e po e mai ai lau video ea e te anga ai i le sei nia whai atai au wai whau kona e leo koe kerengi kumula koe apor su lua mau e le unga tai au la koe wak o ne ngalo le tau banga le Mother's Day Faisau tusi ia mama o le TikTok o le page o le Radio Samoa ia o lo ia le pese pa nga ina e po e mai ai sau video ia e te anga ba ai ia ma manga ia te manu malo le sei fai kai o le apor su lua a fa pe o ka fa lu fe sasi mai lo fin ngano e lelo tala no mai o iva lua no lua tasi lima iva tolu numera o le o iva lua no lua tasi lima iva tolu numera ta no la fonga fe pion ma to pisa ko e fa manino atu tu langa na ia po e mai ai ia sautuse ave a mama ia po na po sa ripo ke mai a mama a va manga ko pau angi ona ngoa ia lelo tala no mai e le nga fa no se ko vai po ingis ka fa si langa fa mo mo yo e ka no fa ole na umolo le ala ko lo pese wa pe ngai fo le tunu umartan nga su ile ne fo vai nga le audi o ni ngalo sa lo minga o le tusi o le so nga fa si ai ma le lo minga o le mau filfili e mo wai fa lu penga o sa mo sipo tutu le manoa o nisi o tale tuu o sa mo o nga upu o le mtapa yo le matai ile faingo fa le lame pe o fai poi ponga maliu o le si o singa o hainga si le ingo paulo si i pa lono pa ngingo e kane sia ma le tele le ngana o fa lo longa fitsful ta la le tau le o yai mol silfia na le ofisa le Radio Samoa tolu no pa tolu ho pe o avenue i Manukau City mo wai monisi pa mtananga tal no la fonga pe fiol mata ofisa le oiva lon road slima iva tolu numera ngai sa on o le oiva lua no lua ta silima iva tolu pe tanga iane le shop Radio Samoa.co.nz pa isa oka la kwar kiliva o akwa suri ummo tu ya sau sio vayanta Samuela ile pa no tele male ava tawai e taro sanga tuai le mamalu ainga poto o suri ummo o tu ya sau sio vayanta Samuela ia maona tau ainga uma i totonu o kinani o le apaisa tau felo inga mua i le pane inga i le aso Ela sa sulu o me lu o luono i Manukau mo le tala noina o le tātou wha moe ia iuni lu o luono i Baisana wha mo le mole wha sau tai maile no mara olua tasi wha pitu iwa tasi o koe wak olua tasi wha pitu iwa tasi o ia sila fia ele tu atusi e tātou te anga iai wha aptaisa i nia le nei wha asan launga e pui maono luisa Baraha, se puiba, tu ya sau, Max Malama, ea mawhamui nā, lai loa mlengang whanolo. Ea ole nā, o umakako. Le ai, kua wako malisi lele. Fio anga o pua i samai. No foia i whale mua, whale wā ai ma whale seu,
o tia mo lunga ona whaapere o upu se ua li lingo whunga tia ua paure tua bao ma fua manu. Ua tangata loa loa le vau pilipili male asa ngata. Ona o mātou whātulou lea Samoa I o pa ia sau ngata. O le ale o iai sa mātou leo tulou lama ai whaasinu tonu le nei whaasisilanga I suli uma o alom tam whanau le whioanga o po ai sa mai. O loo lalam papa au iau kina nei I ama sosietase fia tongi sana maa ia walama le wha moe. O le toe fausi aina o le malu tāpu ai le e whakasai tonu o lo tātou nuu. O le awhaiara whailo inga I Otara Art Center le astoris fulu o melu o ono o le taimi tasi I le aolis I pa ia le lima I le afiafi. E mela o mialo o I mai tātou soana upulem pa asoa. Ea whaasoa ai, lima sulta la le restala mana tua mai sau la fonga ia wale tau maputanga. A wale amtaino le nei wha moe I le ava ma le wha loalo tele, wha moe le au li atu, le na aso tau poina, tātou whiairo iai I le alofa o lo tātou mtai, wha mtai sa inia le whailau tusi, ma le lau le maputanga o alam tampa nau poa. O le maputanga whianga mai se iutangia mai le nei whaase silanga tāua, whamole e whaamanatu atu I le tātou maputanga, I le astona I nei la soipo melu o ono e le tu lae tasi, o le awhaia lama I le lawa lutu I mangumau. Numera whala net place I mangele, tāra sanga atu ma le anganga mawalalo, e mana o miano tātou a waifa atasi, I le nei maputanga, ia walama le wha maupopo ina o a tātou fuafuanga ua uma o na wha porklameina, mo le masina fo o iuni, o le te leo sulu e mawai fi ngota. Ia o lo tātou ngā lue wha ataspoi e mawai se a venga. Tātou tāra sia ia le na aso o atapaina ia tātou au li atu, pe a tusai ma le whina ngalo o lo tātou batua, I le langi, wha mole molisi, wha mtalanga, so tai mai tai fono le numera o lua tasi o iwa lima lua valu o le o lua tasi o iwa lima lua valu pa tai lo fono le maptanga le fianga o vai e au kinani ia ona mai ai le malanga pa lo le spai vai asam son mausa mole tsum pele pa mangalo le ona pa wale atoa on fatinoina tanto fasa longa silafia teli tal noi lau fonga fia na mata ofisa ile oiva luono luats lima iva toro numera ia ona manino ale o me uma ile nganga fa anwalo ai pa tai long mai pa mia le atua. E te silafia wa te tala ina neile San Balmore lunch ma dinner buffet. Amatatu le asolua lima o me lua o ruono. Lunch amatatu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dina amata mai le aso tofi mai le afa o le lima. A faila o talini au malo. O fia failo mai na fo se aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Fuluiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le fa sotai mai le lua lima iva fa o. Po le olua fitu, lua ono, iva olua tasi. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin, tamaita e mawhanau.
Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania e maua o mai ile no whangai tasi. A fio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa si ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. Tabi tole mai lua sutasi e male ap biluta ua te ai le te ula e sulu lua tak tonu o lo mria manu le tae te tunu u ea manuia po i tani ngā sua le auli i le manu le tae te tunu le o pengana venga te tofi e le tua ea maiso tu asin sine mo ta malawa lo patene atu ea i la tō rungo le ala pui le li lo tō so i fua watu kongu malisi pasi si langa le se vai pesa o ke o waru loa ai ngalo ke o waru le panea pa pea mai na le i saule skakpasi se langa taito. Ia se kuange, pole ale lako mai. O leisi tātou pasi se langa marangang pa lolo manatua le casa beds and appliances. O lo whanga solo le tele o lato pa u i seti moenga, seti no foa, TV, telefoni, ma le tele o loa. Whai loa iai na e whawhonga le Radio Samoa le nei pasa longa, ia e mawai sau mea lofa. Ea ai manatua. Ea le tātou telefoni nau se le fia, io e whai loa iai mo e sau pia mea lofa mai le casa beds. A fio ane le whāpitu whā Grace South Road i o tau, tolu fitu iwa Grace North Road i Henderson. Ea e lelo tala no le over se lau lua lima wha manu, over se lau lua lima wha manu. Ea o omi numera lua nganu kalangolea i ngai o tau, o le lua o tā huhu, ea o omi lau numera tasi, ea o na mawale o Henderson malenganga pa alolo. Na o pisa lava Radio Samoa tolu no pa tolu, Hopewell Avenue in Manukau City, ea o nisi pa mtalanga tala noi lau fonga pia le o iwa lua, tasi lima iwa tolo le numera pētanga iane shopradiosamo.co.nz pa isa oka a toa tino ne tama. Ea, seki kako, ea o nisi nao tātou whasalonga, malenganga pa alolo, pa talapa atfo i a matalena, whau mele ainga, whaapatai, maputa mai, ea, manuia foi, ea le maputa mai le whioanga o ne iafu tai, e umolasan la valu ne iafu loa, sorry, whaasa o mai au pia wau si se i a pia, le vorava pia, le whioanga o ne iafu tai, ea o lo maputa mai ai, ia rina, mai lopa, ma e lopa mose ma le ainga lopa te la topaki walango pakipaki whatever mai le motele se la pai rina ma e lopa ia ma mose ma le ainga whaaptai ma mai pena po ia matalena whau ia ma lola ma whaaptai ia pati meki ma le ainga ma lola ma whaaptai se lina se osi ma le ainga whaaptai ia oi po lesi lea talia le ama sa kalo fai o amai talia le ama sa feu anga yer kaka mane au kuso mre anya ya lofa tene atu ma lo na ma puta ma lo tato no ya mia lava o fuanga le ne yaso le lofa mre le lo tato matai happy Mother's Day.
Bye.
Talavalava, my name is Longito Lafo from Take Home Bay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial. Amo Radio Samoa.
O se tala fia mo leo sautina, e se full cash prices ta I lima se lauta la mai le Digicel, e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lauta la pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga I le My Cash a le Digicel I Samoa, e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau top up lusu ta la pe silia tu, mai fale o loa supermarket ma pamu penisini, o le a fai se I le asfrei le aso valu o me, e ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel. Talo falava o lo'oingo o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga I le customer service, hospitality, bo le avea fo I maleo leo, e mawhai ona fisosoani atu le imisau training. O lo o iei la mātou au fisosoani e tai malango ina oe, ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asiasi mai I le imisaotraining.co.nz be vala au mai I le ovalu selau, lua wha tolu walu. Lo lumanai e amata I nei. O tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēr tāru whapitoa nao le limatala tu tongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo hawanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani eina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi I nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma I tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand o tātu la, o lo awano fo o tātu ofisa o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai siri atu na whaasawa ina autu pe watanga tale penisini. Mo nisi whamtalanga vala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! Sprono mara melu te ona tāra le tulai tasi au ina tātou tala I vai whanua ona so ai lea patata ina po I o le whionga le pule whionga ia rungia pera Pelanato ia mai West Auckland le tautua le City Cars whanga solo po leo tātou proclamse I pa ia le tula e lua tā le lua ia mai lo au watu lo lima tātou mawai ia ele umai o na anga I me poele talinga whare sala whai tainga ia pungamoa se Manu Francis Ioane ia tau te maputa se ia pa e po se taimi o le fiafi a le pasi sinanga ta ua lea o nei e whaangata nei wha mole I la tau fo I po along whana o lo wapena ele o to e Paul Silvia le aso naitina le pae ma le auti e au linga I lau ia o na e au linga I lau tina alofa tele atu mo le aso tina a pe mai pasi sinanga le o nei e wha umanei ia mai se I ka e au le apol sulu ia awane I misialo of noa awane ngalo le tauwanga le Mother's Day pa yeisa utusi a mama o le TikTok o le page le Radio Samoa o lo o iai le pese e whaonga ina e po e mai ai ia lau video e te anga ba ai I le sei ia e whaataunu ina I le aso a tai au sa o le aso kai au ia sa le apol sulu wa e ba ai lai a por sulu ata e umai a papel o kau fa alu sasi mai lo pingal por ar tulanga ia ia mana ia lo tala noa ele lau fonga fi mata official o iva luono lots lima iva toro numera o iva luono lots lima iva toro numera io e orena pai mai sau tusi ia mama io e ka umai nga umele le ia mama ai manuia le aso o tina nai minute ia on tato se atuai lea ele tato proclame tpelena sunga vapenga ia tsone ngapa o le loitau ia pato im tato tala I vai fanua padala batu ia talia le abasa ka lo fai o mai lima balu fa ko eser ko rina ma elopa mose ia lo maputa mai la mai lato I nei aputai ia o le na lo fatu mo to I motele sala fai pe poi
upolu. Matalena pau a mai a lopo tele atu a sofa tasi Maureen to Philly. O lo mai moa mai i Aukilani o ilea o West Valley, Utah a rongo inga o Sisifo o Utah i o lo mai moa mai ai i a sofa tasi Maureen to Philly. Ya, mane ainga lo patu mo o tau i Amerika ia manese o tunu o lopa pena o na maputa mai a pena po ia pulasi pilitanti mana ainga ia malo lama tai mai le tato pese lea ia on tato se ato lea i le tato luitau pe aku sa iau mangai po kai mingel ka ko voro luitau ia we o nga pai le on isi po anga pe aku sa mai pa moi moi Tau mō le aso. Tina matama itai o le tusi pa ia. Women in the Bible. Ruta i lona mata upu mua mua. A o lona fai upu e se fulu maletasi. A ua fai mai Naomi. I nā fo ia tuia. La ufana ue. Se ale mea tātou te o ai ma oulua. Ua toe ea ni tama i lo umanawa. Ua toe ni tama i lo umanawa. E fai mā o urua tāne. Tina matama i tai o le tusi pa ia. Women in the Bible. O awhionga pa ia lea tua. O loo atangia manino ai. Le tā ua tele o tina matama itai. I le ngā ruenga whaaola le atua. Mō le lalolangi. O ruta o se whawhine mō api. O Naomi o le tina Israelu. O Naomi malona to o lua malana whanau. Na tu ua petele ema Israelu. Ai malanga mai i Moapi. Sa ilinga manuia. Ina ua te tele leonge i Israelu. Peita iane. Na maliu wai eri meleka le to alua o Naomi. Mali liu wai malana whanau tama o maalona makiliona. O tāne ia. A ruta ma o repa. Ua manatu Naomi. E siri le toe foi i lona a inga. Toe foi i lona nuu moni. Toe foi i lona atua. Ua i loa e Naomi. O mea o ona ua whea ngai malona tina i le olanga. E maafua ona ua ia tu ua le atua o Israelu. O le ala lea o lana whai atu. I whawhine mō api e to alua. E sili lo o ulua no nofo. E le o toe ni tama i lo umanawa. O te whāna wina. E whai mā o ulua tāne. Ai pipi i mai a le teine lea o ruta. Whai mai le whinau a ruta i a Naomi le whawhine Israel. Aua e te whinau i a te. O te le tu una oe. O lou nuu, o le a whai mo uno. O lou atua, o le a whai mo atua.
O tangata le a fai mo tangata. O lou ainga. O lou foi lea ainga. Ua le toe finau vale Naomi. A ua usitai i le finau ale fafine ese. Ua toe foi. I Israelu i Petele Emma. O le toe foi a fafine nei e toa lua. Po le toe foi a tina e toa lua i le atua. Na whanau mai ai manuia te tele mo i la ua. Ua toe foi. A ua ula mai tina Israelu. E le o Naomi ea le nei. Na o malona toa lua male la whanau. Lele ua toe foi mai. Ai o mai male fafine no ese. Fai mai le tala Naomi i upu fai a fafine Petele Emma. Awar toe whao ngā ina ua Naomi. O le winga o le upu Naomi sua malie matangofie. Ai ia whai ngoa ua Mara. O le winga o le ingoa Mara o le o ona. Ua mauti noa le leie Naomi. Mafua mea o ona o lona o langa. Ona o le atua. Ona ua ia tu ua le atua. Le ala ua toe foi mai. I lona atua. Toe foi mai i lona ainga moni. Toe foi mai i ona tangata. Toe foi mai i ona tupuanga. Samoai. E tā ua teletina. Mata maitai. I le fina ngalo pa ia o le atua. Mo lana ngā luenga whaola i le lalolangi. O le toe foi a Naomi. Toe foi maruta. O i na whaea ina ai e le atua. Ruta whanau le tama o peta. O peta whanau Iese. Iese whanau a Tavita. O le a i ngā tupu lea. O le ngafa lea o Iesu. Lo tātou alii ma lo tātou whaola. O le lui tā ua motina. A o sauni atu le lalolangi. E wha manatu le aso sao tina. Tina. A tu tupu mea tinga. A tu tupu mea o ona. A tu tupu mawhatia i lo soifua tautua ma lo soifua ngā lue mō le atua. Toe foi a i le atua. O le toe foi. O le whaai-longa o le tangata uana i loa ina lona sese. O le whaai-longa o se tina uana i loa ina lona whaatau waa. O le whaai-longa o se tina uana i loa ina lona fia maua o le atua. O le toe foi a Naomi. Ma naia upua Naomi na whai tina Petele Emma. Aua le toe ta ua o Naomi. Ua le o toe matangofie. Ua le o toe sua malie lo uola. Ai whai ngoa ua Mara. Ua mafua ona o ona lo uola. Ona o le pule ao a le atua. Tina Samoa. A o tātou sauni atu e wha manatu lo o tau tā ua ma lo o tau sao i le nei o langa. Manatua, a tu tupu mea tinga, toe foi a i le atua. O lo toe foi i le atua. O ina, e whaea ina ai le tina Samoa, i ana fe au ma ana ngā ruenga. Manuia, le aso sao tina, tātou te tāru. Le atua mamanae, whaafetai mātou te whaita wina pea. Le whaata ua ina e le atua o tina matamaitai.
o le whaao ngā ina o lo lātou soifua ma le ola. I ana whe au ma ana ngā luenga. Whaamanuia i naitina, i lo lātou sao tā ua i lene i ola. Whe sosoani mai ia mātou whe au ma ngā luenga o lene i aso. E tonu malele iai mea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua o mātou tatalo atua i nei. Amene. Tina, ele solo le alufa.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, the Broadcasting Standards Authority is being binned and the government's moving to let media companies regulate themselves. Political reporter Ethan Griffiths has more. The authority was established in 1989, but the government says the media landscape's changed beyond its control. The decision follows the BSA determining it had authority over online broadcaster The Platform, prompting criticism from ACT and NZ First. Media and Communications Minister Paul Goldsmith says print media already regulates itself through the Media Council, which broadcasters can join. Finding a job has been getting harder in many of our bigger centres. Latest Stats NZ data shows the national unemployment rate dipped slightly to 5.3% in the first 3 months of this year. Business reporter Michael Sergel breaks down the situation by region. Bay of Plenty is the worst place to find work, with unemployment surging during the quarter from 5.7% to 7.1%. Auckland's job market also continues to get tougher, with unemployment reaching 6.6%. Unemployment's rising in Wellington, Canterbury and Otago, but falling in some places like Waikato. Donald Trump says he is temporarily pausing escorting ships through the Strait of Hormuz. He says there's been great progress towards a complete and final agreement with representatives of Iran. Trump says they'll continue to blockade Iran's ports, but Project Freedom will pause to see if the agreement can be finalised and signed. Just hours ago, Secretary of State Marco Rubio said the combat phase of US operations launched against Iran had concluded. He says their focus is now on Project Freedom, which is defensive in nature. Mixed responses from South Island leaders to a push to reform local government. The government's giving councils 3 months to come up with merger proposals, or it will force them to join up under its own process. That's news. In sport, Hurricanes halfback Cam Roigard might miss the run-in to the Super Rugby playoffs. Our newsroom understands he suffered an injury, albeit not season-ending. More details are expected at 4 when the side to face Moana Pacifica on Saturday is named. And Consortium Kanaloa Rugby, a group pitching to save the disbandment of the Moana Pacifica Super franchise, claims to have the necessary backing to take over the licence. But Chief Executive Tracy Artiga says their bid to put up $15 million, including debt settlements, is being ignored by the current owners. She says politics are at play. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Talo falava o le siufonga le Neo Samoa, le Radio Samoa.
whamani le atu i le tia maa o le taimi ma le tai e le patania le tangata e oe whapena lama le soifuanga o le ua tonu mane sā o se uso bane le swapa e au lungia e a o lo taimi tani poi po le pule o le tautua le sili gas ia o ele o aua lama le si pia malo le tātou tunu au ki lani sipo ia o lo a ngai ane ai malo le tunu ia o lo tāna po le malo le tunu le tautua le neta mali ia i le nganga whaaloalo ni ngao tawai ia whaaptai le li o lao le po o moa ina ua le ato tol mano sio tia ia le po ka pengi ia ilungo piau ngaru ia lo pionga le pole lungia whaatala patia o lo so vane swapa ia le nganga whaaloalo teito whaamalo foi whaapitai walolo foi aso tawavala e whaapitai le tuo leu tatu te whitapa i o lo manvia lava ia lau sunga li awa mas foi foi tua ma le kualo e foi o lo manvia foi pulenga le tio Samoa i lantou po whaawau ia o lo moli atu e foi ni mana ongo le nei tua ngā luenga le sitika i e whaailo tu i pentu langa o le tua ma le au nanga no malo le tanto tunu ala ta se ia se festafa fe lo inga taito langa le foto a volta manoa whaawau ia sa unoanga le fata wa o ngie e fa fe lo e toi pa i tele o le atunu i tupu matamali ia e foi la o longo le atunu la fa fa lo politofia ia o la tole o lo fai o fola e le ngalo la fai ngale tua o lo tal fa auto fa le malu ia wala fo i le bala ulia le tua la to foi ngalo na tau si o le fatto le nganga o le tanga te ni fa o leina fa fai le atunu lo to on sai mai tele taimi tato wala fo i o no tulanga la o tiutu mfaiva ia le tua lo tato sta pa i nei ta fo ia mananto lo manuia lava o e Samoa lo tapo i mo fe lava lo au ti e fa fe lo inga u ia ma taito le nei foi tai au fo ia le tua lo manuia le tapo inga manu le atunu ia wala le no pia ia i nei foi atunu o stofi tato le tua ola ma wifi fa taito o lo manuia fo i nei tua nga luenga ia e manantu ia tate au alofa pebo se umanu matia ia ono lo maua na tu e o aso ane o ti munga pe o fo ina ngasio la uli ia to lua ia te talo pe taito lo te talo fo ia manuia pe ia maua pe so fo awalto tu ino le tu la nga fa alo taito Luia pa tai sa unoanga matango fie ia e pi ia malamba la po tu langa ia lo pa pena la mon fai tu di vai ama talo ia e me se lava tia o se mango le au sta ia ska se mango ka mapanga pala au ia ma nga i me nga lu au tia ia o le mpansa vali wa lua to o la wa fa o nga tia kai mi ngai ma ne fa ponga le tu ia moni to o longo winga o le me o ia la pa o ngalo ma le woka pe pe o le lamba ia to ai pa lamba le o e tano le tu le o la pa pe on pai mana tu pe le uso le talo ia kongo ka ulu ia se mo fo tupu mai ia ma fo i ma nga venga ai pa tai pa ta la ponga ai pa tai le li o mo le no ta tal no e moni lava ia waso io e le feilo ia tai mi lava le li e feilo ia la na pa na pa to ai tai na mo so i fo la le to lo so ban so pa ia me fo la to to bela malo le tunu lo ta ile tunu ia me so lo mu ia fo fan to ma no fo alo ia ma lo nga no lue o nga nu nga le ta to pa ia fa ia mo le vi inga o le ia ela fo tu la to fa po ma no ta tunu o ma nga fa no alo ngia Paftai taito ia i le nganga whaaloalo Samoa ia o le lava o lo tautuina pea ia le City Car i nei Lincoln Road i nei ia i le West Oakland o lo manto la rata ba ia o lo whapena lava taito no manto wa tolu ai ma le whatua ia ma misa ia mai se foi ia le fionga ia Aumua se pulona o ia le ua tu mai lona tau au i nei le manto foi tito a taito o le langona o nai o stofine ma si tamari le nei la manto mai ia se ti tau fa ia tu tau tua ia Samoa ia fai ia tatou ia matali atu tatou nei o tatou tangata i tulanga ia ngan Samoa o fa maliina uma i tulanga ofisini ma mea uma na ono le tele o le temi le tatou te mai tauina ia pe o tatou le mo i rumo le leina ia tu dai tangata e fito ai ba i te tope a o te me o ia promo a le nganga la le tu tanga o via male au nanga fo ia se a mua male ia la fa pena na fa ia matou nei kala noa o le ala me Maria Incline o le van po le ala fa sino uma ia se ia o ai na Maria le lona fina ngalo ia na fa au lo le ngalo vengo le tu le na le wa fa i ro tu le so
tulanga o tātou ta'avale ia o lo'o maua tātou ta'avale es tela tātou van Mana ia. lo'o maua tātou van ia Toyota Yaris ta isfulu no fo no to leisi tua Mana ia. ia o Toyota Yaris o ta'avale rei ta'avale a mo ainga to tele ono nei fo ia so tai to ia e masani wa fai ia sala o si fo sala fo spa ale a to spa o fa nau ia la a tulanga o tātou fo wili maua tātou fo wili sese pa wal fautuanga Toyota Hilux o fai a singa tau tal temi nei ayo ai ale lo kilomita ma tau sanga le lei o tau tilo lima suwa fel val fast food lima sulu ole ai nei ta nei piki apu i stula lo toa o le tau sanga lo fe suiva o le Holden le piki apu le tu i ale alu ale tolu suwa fe ia ava pe te ma mi sau test drive wala au mata numero all watasi o vol valu fitu o lo fitu lua mau ia ta so inga tele ta wala i te to mo nei o tato ngali la iti ya mai se fo ia tato ta vale e solo tele tato lo ta ia upa ma sani fo tu ia tel to no to ma pe ata vale mai e va ai ia malu e ti ele ina ia le a to tolo na sa tu lango tato finance ia o fi na wina le valu percent mal 5% mo la to le credit yo ai mai ana ai ngo fale tonu le titi o no tulango tongi o itala ia na pasende ai aon manino le ftuna ingo le be uma warranty mal insure and what wala ta vale ma watu le warranty mal insure cover le ta vale sa moha mole tau tu na me ai lua ele ita to fale lo le mata tala ai la vela ta vale la la tongi la insure ia ke tua i la insure te fai sta mo rango ta to warranty tau tua ia fio ta vale ma te tonu o mea o minoi a ien wha le tonu pe wha awhel tau rafi pa i ana sui le waring o mea ta awala nai wha minino atu le so tu lango tato laisene lena laisene wha mole e ma whaina whailau laisene e awane e sau masor salo e tasi ale aso molo laisene au mai urumia le restricted o laisene sa moa ma lena e ma whaina whailau laisene fau nei maua tai au na o e maua lo laisene sten vave ia e fso tai mai tato numero nau wha airo atu ina ia fai tato so tainga tulanga le tua mara ulanga mole atu fa taito le tio fa o pea le vala watu nei o tato tanga Samoa ia lo tele afa tau lo mau mai e ala le vala o mai o nei tanga til tato foi tua mara ulanga alo fangia le tua lo tua taito nei ai la va ngia mo foi sa to fa mo foi le gaga ole ia le nei aso yo wala mo fa o vino tu te fai mo wala vino foi o tau tuaina il tato tunu a mai se la fole upo e tua lo fa pena no vala vinei o lo mal tua ia aga lele tua el company alo fa tu sa boy lo fa tu saunga no bero tato company mo iai o iva lua te silima valviva lo fitu mal tato website o citycar.nz tango ai lunga ta ia o pelea o lo update uma tato ta vale tau o lo ye tato pemeni ta yonos fulu fitu fulu val viva fulu o pe meni na ave mo na o tato ngate fa le double income ia ai o nai vai na tau o na fa i loatu le aso ale ina nga ba ulunga la tato te fele foi ka mo ni ave no fa pe nei i se te o mo mua ia ai sei fo mai bia taito alo fa tu o tato tu si o tasi lo lua Lincoln Road e mo ia il tato fa ta vale i nei foi tu langi fa aftai alo fongia le tu ne fiaf sei foi mo ni taito fa te lava sa no sa pa no longo ma to pe city ya le lava wa ta pena wa to ti no tama o le stop city ya pa ma lo fa va lo fa te le atu le so ya o mo to fini ya mriama le fo nga lui fa ta vale ya na to fantasi na lo fa te le atu ya nga le ila auto tu ma lo le no sa ya ne ai o taito i fo no pa tai mo tai ripoti nei vai nga po le onga tono le va so lunia ya pa mnia le ya o lo ma pa tu ma no fo alo sa nia le li o no le la le tat fe no e pe mo terminei a lo fa te la tu e pa so fo ya lunia ya so fo taito ya so fo o le opción ya lunia pira pelenato o lo tautua mai ele City Gas i le tasi lua Lincoln Road i Henderson o Aukilani Sepo. Tasi lua Lincoln Road i Henderson, City Gas, talano i aurungia, pira pelanato i le olua tasi o varuvalu fitu lua, o le olua tasi o varuvalu fitu lua, po le oiva lua tasi lima, valu iva lua fitu, o le oiva lua tasi lima, Balu iwa lua fitu le tasi lua Lincoln Road Henderson
ma o leila ma o le tala noi luma e sene mana ia e tala no lai tua le atoa ia whaiwa le atunu o lo wapenao na ngāru nui e tonu o tātou parata mane ka uma ka kingo solo ka manoa e ma whai e la tonu so soani ai ma pe walu suanga ma tele a koe mau e kua ia o le tali te lua whai loai koe ki maka le upenga o warka heo mua koe ti mai lau na au i se aso i luma wapo o le ka uma lama me tauna e ta uina i luma e ona paingo fia e foi lea ka lama foi ve sanga nue foi ia a sau e kuku mau mai a mai ngā kasi po le lua ai tu ule toru i tua ia o mea lai ke rua whikaui o le manuia ai whaifo fuanga i nā tōro ngā lue pare ta vale pe a manino e foi au wala en so soni e la tau ia ta noia ia lunia de oro tasi o valu fitu lua fitu lua. Tēnei tō lai mai loa spulu mrambinu tō wate ele tō lai tasi nei pasalonga pa pi sinisi pa ngā solo tātou porklame au minatu le are tō leola tāne tō lai loa sui ele na fōa pa atsi mai fo lea patalenga pa sana whai pa patalenga e seo manu Francis Ioane ia pa patalenga e ponga mua tō te maputa. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. It's tua e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fo i o ia e lana tane. Lo o tina, whawhitai lo alofa wha Lo le tu la foa i o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singau i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whapitoa atina, o lo wavanole nei e te awa lofa i a mama. I se tusi, o le tau wanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native sanga, o le Dear Mama. Paisa tusi i a mama, po e mai lau video i lunga o le TikTok, o le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le PC whaunga, pu e mai lau video, ao e whai tauina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. O le ata punia le tau wanga i le aso fito me, i le se funu o le tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le se fulu lua, i le aso fito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai i le tatau officer, lua ono lua, tasi lima i vatolu, lua ono lua, tasi lima i vatolu, pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pūlenga ma le auwhainga duenga a le Radio Samoa. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaonga lau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tuatusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o tāhohu le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin te mai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sulvania e maua o ma ile no fuanga i tasi. A fio mai ma wha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tāhogu e te le fiamsia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia fatalo fatu Samoa ia te ole nei fo iasa. Swafa mawalonga ma sisili ese o lo tātou wali i whaolo Iesu Keriso. Ia o amai oe, fia fo mea o e
whaafonga mai nipo kalame. Ia tau ina ianga leile atua ia te oe. O le mata upu te fia tau tala iei. Ia e loa o whaia. E le sasu no whalongo i launga le si makai o le umia. A kua kulo le si e koi inga e kalife mai. Sole, kiro oile kau kalako. Ia o mose o alonga ngei, le uso mose alonga. Ia ai whaia kulo mare whaia re ngu ule sa wel malanga. A e whika wikongu wa. E le si launga. Nga uska mai meanga ai loa le to ina le whaia. Ole Kerisiano, wei loa o oe o le atali o le atua. Ina ua e talia Yesu e whai mau whaola. Wa mei au i latou umana talia o ia. Na watu ele manuia e whai latou ma whanau o le atua. Ia tele o Kerisiano Samoa e ola i ni o langa to i lalo ma le whaia ina. Ona o le le malama i le whaamanuianga o le o langa fou uola i nei. To a tele ua talia le whaola tanga. Ai ola polonga i le mamafa o avenga o loo tau ave. Ia, o te mantuai le tala i le isi tangata na tūla na piki apu. Ai piki ai le isi ta mai titi mala na avenga talo e saumo le maumanga. Ma mau al mea lui tai. Piki role te marole le tamale mala na avenga talo. Le ato i luma ma le ato i tua. Alu alu ta vale wa leva na ta vale. Ai va etu la ta vale le faata fo ile alu tua. Ai lo atu la titi le o lo tu i luma. Na tu i lunga piki up. Ma moala na avenga. E amo monga i lunga piki up. O le fesili, ai se ana le tu ua i la rola na piki up. E fa vale valea. E fa soso. E vasi le mafofo. Le ai, o te me titi le i le maumanga. A waran le tu ua i la rola maumanga. Paua. Paula va o ia. A le telefo ia o isi Kerisiano Samoa fa pena. E le lei ma fau. E wha maoni ma whai mea le lei. Ai le malama ia la tau whai ia. Pi e polonga ia. Tusalaya moa venga lava i leo langa Kerisiano. Vai oe, Samoa. E tele mea lofa ua mai e le tua ia te i tātou. Whai mai le upo salamo e salamo le tolu whai pumamua. Lo ua ngā ngai. Ia e wha manu atu ia Iova. O mea umafo i oito tonu ia tea. Ia whaamanu i lona suafa pa ia. Mai lo ua ngangai, ia e whaamanu atu ia Iova. Aua fo ine i ngalo se mea tasi o ana mea alofa. O le e whaamanga loina au a mio leanga umalava. O le e whaamalo loina o mai atoa uma. O le e whaola ina mailo wola mail tunga mau. O le e whaapale ina o i le alofa, ma le alofa muti vale. O le e malia i lo manao, i mea le lei. O le whafo wina lo tau le lea, whapei o le aetu. Ia e mana tua. O whamanu yanga ia na whai meile whai salamo, ua amai e lea tua ia te tātou, ona o Keriso Yesu, whamanatu mai ia te tātou, whai mai o awane i ngalo se me tasi o ana mea lofa. Whamangaloina, whamalolo, whaola, whapale, ia, i le alofa muti vale, e malia ile mana o i mea le lei. E leo se a monga mea ia o whamanu yanga mea ia. Ai a e le iloa la. A whapete ola e te le iloa o whamanu yanga ia mo oe. Me le whae tato matau. Ia e iloa o whaia. Ai awala e te ola polonga. A o lea iei whamanu yanga wa mai e le atua ia te oe. Kerisiano. Ia e mana tua. O le fatu leo lo tamaa. E mana o lo tamai te fia i mea alofa uma ui e saunia mo oe, o lana whaamanga longa, o lana whaolatanga. A e le malamalama i mea ia le atua, e te amo a venga i lava i le whaolatanga. Whamanatu mai se tala i se tangata nā sia tu i se ainga o stina mativo wa tāli oti. A o nofo tangata le i talane o moenga o tinale wa maia. Vai atu e yeile whaavaa ata, le tau i lunga ane o lona moenga. E le eise ata na o le pepa sama o lo tu siaini upu. Na whesilingi al tangata le tina lea i le pepa sama. Whai mele tina, o te le iloa whai tau, o te le iloa fwoi le mea tu siai. Ai o le pepa lea na au mai i le tama aloa mau mea sa
o ngalue ai. E le aiso na ainga. Ai ina uoti. Tango mai a te ule pepa lea. Ma u te wina e mana tua i pea o ia. Pea ma le fasa fulu. Ile lima sfulu tau sanga watua na. Tilo to atu le tangata le ile pepa sama. Ua kei. Fai mai. Sole. E kei loa le wili le al tamaloa. O lo wingoa le ua wili uma iei le tamao a inga. Ma le oa, ma whanua. Uma lava le tamaloa ma ua le. Whaanoa noa le tala. Whaanoa noa ono le la oti le mativa. Ai le iloa e iei pisingisi e iei whangua ma le kele o le oa le tamaloa. E mawhaiona na ia whaongaina. Ai ona o le malama. O le iloa whaitau. Ia. O le mea nā le ua whainai. O isi tangata. Pēnā umalava. O la mativa. Ona o le malama i o la tau manuia. Wa tuu e nia mai e Yesu. Wa maliu le sātau. O isi la tangata. Ua o polonga ia. Ai le iloa wa leva na saoloto. Le tio whamai ia whamai ho se e whawhai upo ono. Ua whano le nu. Ona ua leise whaalinga. E mana o mia. Ele mana o mia nisi tū la fono. E mana o mia whaalinga mai a keriso. Ma le amana ia olo na alofa tū noa. Ma mala malama i mea umana whaia e Yesu mo i tātou. O e polonga. O e amoa monga le whaarotanga. Ia. E mana o mia ona e mala malama i a Yesu. E mana o mia ona e mala malama i o wai a tatau. A whai o e talia Yesu. Whamai o i lato uma o ena talia. A vatu i elo manuia. O oe o tangata manuia. E le o oe tangata polonga. E le o oe tangata whaasala. Whamai le ise whaasala i e o ia keriso. Ai o oe tangata manuia. Whamanuia le atua ia te oe sa moa ni asul swafo Yesu. Amen.
Pepe me umai le tua si pongmani everlasting praise nei foi vainga o le aoli. Pa mai atuai le tātou proklame pe on whaponga le areto le ola o po le ola sului o tātou vai o mamlama o tātou wana spau ponga po i le aso atai au pe a tātou au dia i le alofa malanga le leo lo tātou atua. Tā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, au wale sui ale ngila ura le ki o. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Sunga, o whenga whakao e lo kawale fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. E tutua e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tane. Lo o tina, whaafetai lo alofa wha maoni. Lo le tu la whaai o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singa o i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le aso whaapitoa a tina. O lo wavanoa nei e te awa lofa i a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le native sanga. O le Dear Mama. Paisa tusi i a mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le PC whaunga. Po e mailau video. Ao e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. O le ata punia le tauwanga i le aso fito me i le se funu o li tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le se fulu lua i le aso fito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai i le tatau officer. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le aso sautina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Everybody say yeah, 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 everybody say yeah. Say I wanna make, I will my fapalin. Let me go on my music ang kamaki. By faila mo my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Say I wanna make, I will my fapalin. Let me go on my music ang kamaki. By faila
kwai sa nge yao mai lau karangua. Rui ma si waka 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 eh. Hey, si waka 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 eh. Hey, si waka 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 eh. Hey, si waka 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 eh. Rui ma si waka 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 eh. Hey, si waka 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 eh. Hey, si waka 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 eh. Hey, si waka 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 eh. Nalo pa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialo. Wa ule su ya ngila wa ule si yo. Ai eva mai fale se fu lima iva kolu. Amor. Radio Samoa. Ai noi mai fa pali. Le ko on mai musica na kama. Vai fai la mu mai musica o café. Ela mai ai so matingi la o ori. Ua fai matupu yo sia I le valu o na tausanga o le ngofo I olona tina o ie tita na ia faia le amio tonu I luma o Iova. O le upu mo le aso le nei au sauni le aso tina o a fianga malolosi o tina ia la tau whanau. Ua iloia yo sia na avea matupu fai maitala tispa ia na avea o ia matupu I le fato a valu o na tausanga ina ua maliu lo na tama e tors fulu tasi tausanga na fai a Iosia matupu I Yerusalema a fai maitala mana I olo iai na ia savali ma le tonu I luma o le tua e whapei o tavita koe ka umai ma le ngo o lona tina o I tita o le luila mana ia o le whapongai o le savali o le nei tamatala vou I le amio tonu o le tua e ia le sootanga ma le kauinga mai o le ngo o lona tina lona winga o afianga malolosi o lona o langa whaatua tua amio tonu I luma o le tua o afianga o lona tina a wafo ina oti lona tama mio le anga le o amone ina fato a valu ia ona tausanga o lona tama o le sifio a mio le anga e kupua ngai kamakiki I lalo o le tausinga lona tina o se tamaititi na savali yala o le tua o le sona foi la mo o e tina I le na yaso a fai o fa le tonu le tama pa a le o langa o le tama inupia trucks le tama taa le tama ia le alu le lotu le tama a onga e iaisa lua whana wai me tāua nei tina ia fai pea lau tiute o le tausi o lau whanau whaalango I le tua e fesoasoani atu ia te oe I le tausinga o lau whanau wai le tina le o ie tita o le tina le tamo Iosia o le makua mi o le anga o lon tolua pa a le olanga I le taimi o nofo o le nofoa o Jerusalem o le tupu lela fe mai na o le lua tausanga na tupu ai amoni le tamale o Iosia ai umalo no fa uma le tu o se tamale anga o ia na oti amoni o la aititi Iosia ai na tausi ele tinale nei o ia titala na tama ma race o ia yala o le tua o le unga la o le olanga o Iosia I uinga le aiso na taba ai na fai o ia matupu a miotonu I luma o le tua ona o le ngaluenga alona tina so o le lesona foi la mo o le nei aso tina a ua le wha vai pe whakamala le tama pe le anga le tama e vai ngi whawhingi e a fia lau tama teine po lau tama I lau tau singa ma lau tu ina atua lau whanau I le tua I le titalo pe o nisi fo ina tina ua le aise tama pe ua sola le tama ai kausi ko kasi na o e tina lau tama wa ai fingele ele se to lua ai ola na tama na fai ma fa manuianga ai sia na ia tausi la na tama e tusa ma lau le tua mo oi ai sau whanau o iai tausi lau whanau e tusa ma lau le tua e fai ma fa manuianga I le lumana I le tua fa fitai lo wa o mai nisi tina ele o iai ni ala tu te to lua ai o matu wa aia kusa pele se to lua ai a tausi le tinala na whanau e ala ilo na whalango lango ia te oe e te fesoasoani ia te ilatou ma e whaamanuia ia te ilatou whaafitai Yesu amen
Arito leola, spau ponga le sa tai au tau lunga is tau tua le au na pa tau maa. Ile nei fo i o ngā tono le vaiaso, mo le atu pa maro ma pa aptai maro ta tau tunu pa aptai lango lang mai. Tai lo tau tali eino le tau tua le Radio Samoa so lima i vatoru a mo, la po se anga, la po se tau pai atu o so po utu se langona o taitu. Ia, pato ese a te tonu maro le tenu pa ma ngalo mai le au ona, pa te tele la tonu maputa mai lunga le apio po linga, lunga le YouTube channel, ia me soi au kilani manu tutua oi o tonu e mau pa apetai, pa te tele lava, pa ma ngalo le au ona, leo tapena mai, te linga ponga mua, tau te maputa se ia pa ia poi, ia se taimi, ole nei po ia holi, a ia manuia lava singo to nei aso, i le alofa malanga leo lo ta tawatua. Taito taloto le au ona soifua ma ia manuia.